अहानबदा मरुब पाव इंडिया के अतै मफम सिंह पांगथोकनबगुम मणिपुर दसु ngasi Kargil Vijay Diwas palan pangthokre Union Home Minister Amit Shah na New Delhi da pangthokpa numit nini gi oiba NSS Conference 2025 hokdokre Miyam na yengba nungaitaba content sing utpa OTT website sing amasung apps 25 Union lengak na thingzin kre Amadi security force na state astiki tongan ba mafong kaya tigi miyam digi sel khai bida chenabani haiba miyoy kaya fagat pangam kre Kurumjari Mami TV ne sandokjaba Manipuri pau meeting tabiri bapumna mangpo elangbam dilparani chanuna taramna okjari hojik pau sandokna pijari India ge atai mafam sing da pangthokna bagum Manipur da su ngasi Kargil Vijay Diwas palan pangthokli state lengak na sinduna Imphal gi palace compound da leiba Manipuri State Film Development Society MSFDSK auditorium hall da thoram asi pangthokli thoram asi da Governor Ajay Kumar Balla amadi DGP Rajiv Singh su charuyake ningsing bayabadi India amasung Pakistan ge ingkumja lising amaga chamapan marifuga taraga mapan da sokna khiba Kargil land da India na mai pakhiba adubu ningsing ba amadi lan aduda thawaina pontha pikraba lanmi singbu ikai khumnaba utpa oina thoram asi pangthokpani Kargil Vijay Diwas ka mari leinana Hanagi Chief Minister N. Birena Kargil landa mariba kitamak thawaina pontha pikraba lanmi singi mafam da ikai khumnaba ulakle Union Home Minister Amit Shah na New Delhi da pangthokpa numit nini gi oiba National Security Strategist NSS Conference 2025 hokdokre hari pawgi likhul amagi matung inna laibag asigi damakta thawaina pontha pikraba athoba singi mafam dasu Amit Shah na ikai khumnaba utkhi amade mifam asida ngasi Union Home Minister Amit Shah na wangangani haina pawsna makha tarakle Technical problem gi damakta mayam na ngakpikani hojik makha taba pau amuk hana pijari Miyam na yengba nungaitaba content sing utpa OTT website sing amasung apps kunga manga union lengak na thingzin kre hari pawgi likhun amagi matung ina Ministry of Information and Broadcasting gi matung ina hairiba platform sing asida miyam na yengbada nungaitaba content sing yawba thengnare masigi yenglaga Union Ministry sing Home Affairs Electronics and Information Technology Women and Child Development amade Development of Legal Affairs yauna tongan ba nupi amasung angangi human rights activists singga tanarba matungda thingzin bagi khongthang ase lokhalakpani hairi Security force na state asti ki tungan ba mafong kaya daki miyam daki sel khai bida chenabani haiba miyoy sing fagat paleptre Manipur Police Control Room na thadurak pa warol amagi matung ina Security force na Thawal District ki Nongpok Sekmai Police Station ki manung chana laiba lairong thel pitra daki RPF PLA ki miyoy ama fare hairi
फारबा मियोय अदुदी अहंथेम सुरजित सिंह चाही कुनगा मापन वांगजिंग SK लेकाय दगिनी मियोय अदु मियाम दगी सेल नमदुना खाइबदा चेनबनी अमदी थौबान डिस्ट्रिक्ट तगी नौना लुफ असिदा यावहनबा होटनरंबा मियोय नि हाइदे अमरोमदा सिक्योरिटी फोर्स ना RPF PLA गी कैडर नुपी अमसु मयूम दगी फारे हाइदे फारबा नुपी अदुदी ओइनाम रंजिता देवी इराय लेमा सही कुंट्रागा निपान थौबान डिस्ट्रिक्ट की ओइनाम सवोंबुंग मयाय लेकाय दगिनी महाक तंपाक तलैबा स्कूल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन दुकान अमदी बिजनेस एस्टाब्लिशमेंट सिंह दगी सेल खाइबदा चेनबा मिशकनी हाइदे मंगोंदगी मोबाइल हैंडसेट अहुम आधार कार्ड यावना अतै पोलम सिंह फागत पंगमले हाइदे डॉक्टर कांगबम रोमियोबो नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन मणिपुर की डायरेक्टर ओइना खलकले न्यू दिल्ली दा लैबा एडवेंचर स्पोर्ट्स इन इंडिया के एपेक्स बॉडी अब ओइरिबा नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन NAF मणिपुर चैप्टर के डायरेक्टर ओइना थौपुनबा डॉक्टर कांगबम रोमियोबो खलकले NAF के हेड ऑफिस दा पांगथोखिबा थौरम अमदा विंग कमांडर KK बरबा रिटायर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NAF अमदे हेड ऑफिस के प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट जनरल रामन दावन ADC ना अपॉइंटमेंट ऑर्डर सिन्नखे महाकना सांगलबा चाही निफुरोम दा कथोकपगा लोइना एडवेंचर स्पोर्ट्स माउंटेनियरिंग अमदे स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग दा तौरखिबा थबक थौरम दा पुकनिंग थौगतप ओइना डायरेक्टर गी थौ पुनबा खलखिबने मणिपुर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एसोसिएशन ना असिगुंबा थौदांग असिगिदमक NAF पु थागतप फोंगदोकलकपगा लोइना महाकि मतुंग तारकपा थबक थौरम सिंगदा याइफा पाउजेल पिरकले पनबा याइ महाक हौजिक डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन मणिपुर यूनिवर्सिटी दा फैकल्टी ओइबता नतना नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मणिपुर की सु विजिटिंग फैकल्टी ओइना हौगलक्लिबा महैरोय सिंह अमदि सानरोय क्याबु लमजिंग लमताकली महाक हौजिक मणिपुर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एसोसिएशन की सु प्रेसिडेंट ओइना थौपुरी हाइना MASCA की सेक्रेटरी ना थादोरकपा चेरोल अमद हाइरी स्टेट असि तोंगान तोंगान मफम कयादगी सिक्योरिटी फोर्स ना आईना यादब थबक तौबा मियोय क्या फागत लेप्ट्रे पुलिस की पाउमगी मतुंग इन्ना सिक्योरिटी फोर्स ना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट के FCP चेक पोस्ट गाड़ी सिंह चेक तौबदा टाटा ट्रक अमदा पुरकपा गंजा केजी चनीगा कुन फागत पंगमले हाइरी नोने डिस्ट्रिक्ट के खुमजी खुलदगी गाड़ी असिबु थौरकपा ड्राइवर SK खफुंगलुंग सु फागतले हाइरी अमरोमदा मणिपुर पुलिस ना चोचामपुर की बहियांग बस पार्किंग दगी मियोय अमदगी ब्राउन शुगर ग्राम चामगा हुम्फुगा निपान फागत पंगमख्रे हाइरी फारबा मियोय अदुदी होनसुलान फियामफु चाही यांखैगा हुमदोय चोचामपुर डिस्ट्रिक्ट के तोंगजांग खुलदगिनी महाकना हाइदोरकपदगी मियोय अमसु पुलिस ना फागत पंगमले हाइरी फारबा मियोय अदुदी लमनिन्नान हाउकिप चाही कुंट्रागा हुमदोय थोंग खोलुंग विलेज तगिनी मियोय अनि असिना सिजिनरंबा होंजाय एक्टिवा अमसु फागतले हाइरी लमदिंग एजुकेटेड वेलफेयर एसोसिएशन लेवा लमदिंग थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मेंबर अथोकपम देवदास एलाइस तुई सिंह सही निफुगनी थोय लमदिंग खुमन थेम लेकाइना हौखिबा जुलाई की चैचत कुनगा मरीदा इखंग खंगौदना लेखिदबदा एसोसिएशन असिना अवावा फोंगदोकपगी मिफम अमा लेवा लमदिंगी संगलेंदा पांगथोखरे मिफम मदुदा सरुक याखिबा पुनमकना मिनिट अमा तुमिना लेदुना अवावा फोंगदोकपगा लोइनना लाई ओइख्रबा देवदास एलाइस तुई की फोटोदा लेसु कतुना इकाई खुमनबो उतखिबगा लोइनना अंगम पैसा पुथोकनादुना लाना थौरमगी मतेंग ओइनबा लुपा लिसिंग तरा देवदास के लोइना बी कविता दा मतेंग पांखरे देवदास खुन लेकाई की चौखत थौरमदा सेल अमदे पांगल की ngakloupiba मिसक अमनी लोइनना याउसंग स्पोर्ट्स खुदिंगी स्पोर्ट लोइशिनबगी थौरमदा नुपी सादुना चित्रहार सही खुदिंगी सरुक याबा मिशक अमनी केंद्र मंगारोमदा ओक मचा पुथोकनबगी थबक मतम सांगना तौरकपा मिशक अमसु ओय देवदासना मनुंग मतम चादना लेखिदबा असे माइकई असोंगे अचौबा मांगजबा हाइबदु ओइरे देवदास के लोइनबी अमदी सारेप कांगदोंग फाद्रिबा मचानुपा अमदी कॉलेज तमलिबी मचानुपी अमगा लेहौरी हाइरी
State asigi oina active case taraga mapan khakta ngai re haide COVID-19 ga mari lainana official ahum na thadurokpa status upload ke matung ina ngarang sample taraga mathoi test tawbagi manungda mamang thagit amadagi hauraklaga ngarang fawbuda thengnaba COVID-19 gi laina asi positive case maseng chahum ga nifuga taret sukre haide adum oinamak ngarang sumiyoi ama discharge tawkhibaga loinana hauzik fawbuda active case supna tage taraga mapan khakta ngai re haide Manipur Police Control Room na thadorokpa cherol amagi matung inna National Highway 37 Imphal Jiribam lambida lamdam masigi tangai fadana nomuda sangdraba yadraba pochai pudana lakpa gari chaniga humdraga taret haiba lambi asida apanba yaudana pushilakre makhatana pochai pusilakpada khudong thiba thoktana bagidamak chingnaningai oiba mafam singda security force na akanba checksin thorang sing lokhatke Manipur district pumna makta pamdaba thodok thoktana bagidamak ching amasung tamda puna checkpoint chamaga taramathoi hangduna achat awok sing check tawduna mioi ama wahang pahong chathaki haidi amaromda Manipur Police na traffic rule thugaiba amasung registration certificate documents sing yaudaba number plate naptaba gari kunga humdoi detain tawki amade gari taretaki tintat film su loktoki haidi Malemgi oina theater gi taibangda arangba thawan michakum ngalamba saknairaba theater director playwright Ozaratan Thiam na laikhidabda All Manipur Wari Liba Association and Research Center Kurai Soibam Laikai Imphal Manipur na Thadurakpa cherol amada thamoi shokna awaba fongdorakle Association asigi President MSKA Awardee Chabungba Kondum Singh na Thoramapu oiduna Kurai Soibam Laikai da laiba head office tha minute ani tumina leptuna laikhidabaki thawaina isorgi nakta ingna chikna lairunaba thawni jaki amade imung manunggi awabada saruk yajari haina fongdorakle Manipurgi tongan ba art discipline narrative arts forms singi manungda wari liba kalabu malemgi thakta pukhatnabo hotnabada achawba thodang lobirambabu nauhauna naningsingke mahakna theater gi lamda kathokpirambabu ikai khumnaba uttuna Padmarsi Award Sangit Natak Fellow na Chingba yauna malemgi thakta manamathum kaya pikre theater gi lamdata natana aiba amasu oibirami haina cherol asida chingtharakli Sonaigi Palonghat Cluster amasung Assam Academy of Mathematics ka sarga khutsam naraga PEEP Approximation Day Gamari Lainana Barak Tampaki Oiba online quiz competition ama pangthokre online quiz competition asida Sribumigi Rohit Baruina first position amadi Kasar Sanpur Sonaigi El Saniana second position odina first amadi second prize pangkre prize asida lengyan fee memento sale amadi certificate su yauri quiz asibu mapung fahanaba hotnabada oza Pranoi Polna achoba thodang lotuna thoram mapung fahan ki hari Aroibada maroiba pau amuhana pizari India gi atai mafam singda pangthok nabagu Manipur da sungasi Kargil Vijay Diwas palan pangthokli Union Home Minister Amit Shah na New Delhi da pangthokpa numit ni gi oiba NAS Conference 2025 hongdokre Miyam na yengba nungaitaba content sing utpa OTT website sing amasung apps kun ga mga lengak na thingzinkre amadi security force na status sige tongan ba mafam kaya dagi miyam dagi sel khai bida chenaba miyoy kya pagat paleptri Hauziki oinadi Mami TV na sandok jaba Manipuri Paulo Shinjare makhataba pawgidamak miryang taduna lebiu